Miawo Froksa Dofani Mungui Miatangi Basanai Froksa Angfayong Astani Manganang Neta Kaisa Zagawo 23 August ni Basono Saka Ani Bodol si Kahamko Ani Loga si Pabede Ang Sineta Kahamko Ani Loga Paine sacrifice Kaki Vedi Hinisho Buinomang Norok sacrifice Kaki Hinisho Norok ke Asubui Chasinai Buike sacrifice Mang Kaima Tongsinai Kaham Hamya Advertise Lainan Zoralia Tabu Ansi Kaham Bosi Hamin Salainan Zoralia Bodol ni Ani Bodol ni Bodol Hilainan Koglia Tiprasang gisi Norok Bupro Nije Sakbai Tang Soba Kaisinai Opong se Sasiti Soba Kaidi Hinis Norna Asuk Tairu Buina Soba Kaipaidan in Dol Kaham Ini Buina Kobong Nabagai Norno Bui Asuk Tairia Nije Sakbai Tang Si Soba Kaisidi Buina Simi Kaidi Nita Hinsidesi Araboni Bagino Ainai Noitarigo Dilio Faibedi Hansake Ekujona MLA Montri Jotono Korang Tisagana Tini Kanano Sini Dofani Yognani Lamaba Tala Kulok Zari Tangle Yamanor of the finally ready gray high era strategy in Shalatamo. They was a strategy can I Tangai Posa Turbos strategy canon Tibrasa Komorka strategy Badadi Soy Tibrasano Hamzari Tonhake Buina Simi Soba Kajidiani Dopas Ani Bodol Sikaham Mini Bodol Hamia and Sikaham Hamia any advertised Lachide Nije Sak Baitan Soba Kainabagi the Arings the numbers of Zorati Soba Kaiman numbers of Zorati Fight Kaiman numbers of Zorati Dofani contribution Kaiman opposite Sasidi a cigar in the Tepkin or Karina or Bason Bazirma by Tayin Lakaisi Zota Bodol in Borno and Sawashi Bason by Ingli Atabu Reson Sinago Results Sinago Solutions Sinago Tibrasaro Hambai Tibrasa Glockton Bubagra Glockton 184 Tibrasa Kingmi Bosong Tibrasaro Fiok Jacksitun They Finai Noitarigo Nor Jotto Palke Delhi Nijantor Montor Nijantornavo Tibrasa Hansangi Funugui Faidi Korang Tisai Naleono Kasang by the Sin Dofana Fioguiman Kasang by Fioguiman Yanor Jotto Pal Logaria Gangato Nangkangke ang David Morasingo Totrafa Razak Tantan Utung Nilama Pan Rom Nani ang Tiarton Hambay